गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो सकाल 6टा बाजिगला जल्दी उठी पड़ी अच्छी कहीं मत आज बरहमपुर जबार अच्छी जबार किसी कम अच्छी पुओ मोर शोची ए तो मुझे ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन करदेवी उठी गाधेबी गाधेकी रेडी करी हजबैंड भी शोचती तो सी भी आउ टे पर उठे तो 9टारे मत जबार अच्छी तो पूर्व सब कम सारे पड़ो तो मुझे सहित पुणी थे कथा हेबी ब्रह्मपुर पहुँचला साइड्रे मोर घर एक्चुअली तो से गाड़ी आवाज़ सब शुभेनि तो से मो छुआ भी उठी जाए गाड़ी साउंड रे तो आपण मैंने टी आवाज़ को अवॉइड करेंगे। गले हाय दिसन हाय दिसन जैस्मिन मोर चैनल जैस्ट्री लेंस को आपको बहुत स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची आपने बहुत भलरे थे मुझे बहुत भलरे अच्छी तो घर देखिए आपने जापे टे चेंज लगुच ना तो चेंज होगा भी निहाती दरकार आपण मैंने कौन कहते मत तो गोटे जगह रही बहुत विरक्त लगे तो आपण मानक केमती लगे आपण कहतु तो मुझे मो नणंद घर को आसी एक्चुअली किसी कम थिला तो से मुझे आसी बट मत गोटे जगह रही बहुत विरक्त लगे आ खास कर जब मो ओडिशा आसे तो बहुत दिन पर मुझे आसी तो ऑब्वियसली जानिबा कथा जे मो रिलेटिव्स अच्छा ओडिशा रे ही समस्ते तो समस्त घर को मुझे जाए कहीं बहुत दिन पर मुझे तो आपण मैंने भावी पार्थे मुझे अच्छी देखते मुझे अच्छी एक्चुअली मसूरी भिड़ा एक्चुअली मो पुओ सोई जाइए तो ये मशा बहुत ही अच्छा तो Thank you.
ଖାଇବା ତ ସରିଗଲା, କାମ ବି ସରିଗଲା। ରାତି 10ଟା ଅଧେ ହେଲାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ମୋ ଛୁଆ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ତ ସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 2ରୁ ପଢ଼ନ୍ତି ସିଏ। ତ ସକାଳେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତ ସକାଳ 7ଟାରୁ ସେ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି। ତ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ନ ଶୋଇବେ ତାହେଲେ ସେ ଉଠିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବେ ତ ମୁଁ ତ 9ଟାରୁ ଉଠେ। ମୋତେ ବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମୋ ଦେଇ ହୁଏନି। ତ ସେ ତ ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ତ ତାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ଶୋଇପଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ସିନ୍ସିୟର୍ ପାଠ ପ୍ରତି, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତି ବି। ତ ଏବେ ତ 10ଟା ଅଧେ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯିବି ଶୋଇପଡ଼ିବି କାହିଁକିନା ମୋତେ ବି ରାତିରେ ଉଠିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼େ। ରାତିରେ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଫର୍ମୁଲା ନିଏ, ତ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର 2 ଘଣ୍ଟା ଥରେ ଉଠିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼େ। ତ ମୁଁ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଫେର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ସକାଳେ କଥା ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଟୁ ଅଲ୍।